Kari Bangladesh kelak kiwin biang hadin bekladon kejing betai bom hakamet sengi robi ba na kejing ki kipat ba keblong si sengi shua ba ke International Crimes Tribunal kantian bisa kementerian ba du barim ke Bangladesh ke Sheikh Hasina kabra sya ujol ban rai peniap lada ke kasri ke ai ke rai hal kejing sya keno jongka ya kejing ki samla puli mensyam snem kabayalam sya kejing kalam kesoka jongka ru kino ya saj an giapan na kasari ya karai peniap persya ya Hasina ke basa mentah India kadon kejing betai bom bat sya tang ki kali hakeleng ki jaka hakanong ba daga bat hagwe ginong ba hak ini kilai sengi ba lej kebal kedau bakala bandon kejing betai ke bajur ba kategori Metropolitan Police Commissioner ke Dhaka USM Sasat Ali Aibor ki pelit ban set baik ya ba penlong ya kejing kawang bom bat ki bawiang ding ya ki bos kat kum ke kaipot ke United Nation Hauleber meta usnem kumba khat saus pangut ki bre ka ayap ha kajing ya ki mensyam snem hendai ha ka we report pat jong soka Bangladesh krakam ba ki bayap ki long tang pras pa ngut bat kumba khat saus pangut ki lamen saw khasau hajal ngut ki lamen saw ka Hasina belum terang ba Hasina bad Menteri Ketenaga Kampung yang barim Azad Du Soman Khan Kamal kira syat tian bisyar kum kibah pep nalakari hol kene kira don kijing ki kipai ba kategori ban persya ya kijing tembu bat dawarai peniap ya Hasina ha ka bagi negosian ke seng jongka ke awa milik kila penlong ya kijing ki wat hapdeng brakhen bi an jeng ni ke seng ha kijing keren jongka ke Hasina ke ong ba omdon ban shifting nama bekadang im batkan kesian ya kipai ba kari kalau ong bagi pai ba ke khot penlong ya kene kijing ki ban persya ya kinong keni ya kebol de kebabean kinong peniap brew kilekno Yunus bagi turi badon badu latei ke awam milik na ke kendau jong kipai ba barkasyong jeleu ha ketenrai jong ki kalaong kala keno bak soka basipo jong Muhammad Yunus kala persyang ban weng jubol ya ka bat ban pensitom ya ginong trai ke parti bat kelakam bagari Bangladesh ka kelari ki jong kilekno kala kentai du bakajing keno persya ka kidegi basu taunang bat kala kentai ban bu nong sat an hakajuk upol ka kentaru ya ke International Crimes Tribunal bakadai tangka kangkaru kut ni ke kasiri bi an jong ki katu kat ningut ki breu